Здравствуйте, дорогие друзья и гости страницы. Буковинская центральная районная библиотека присоединяется к флешмобу литературно-музыкальной композиции «Сила и красота родного языка». Предлагаю и вам принять участие в едином литературном флешмобе «Сила и красота родного языка». Задача каждого участника – записать стихотворение башкирского поэта на башкирском языке. Приветствуется исполнение под соответствующей музыкальной композицией, как индивидуальной, так и коллективной. Участие во флешмобе допускаются все возрастные категории граждан. Для вас предлагается список поэтов, рекомендованных во флешмобе. При размещении видеоролика в социальных сетях не забудьте указать хэштег. Мин халкымдың сәскә күңеленән балкыртындай ынйыямын, йыямында йәнле ынйылардан хуш есле бер кәрәс куямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел, көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер уны тик кәм күңел. Халкым теле миңа хаклык теле, унан башка минең илем юк, илен һөймәс кенә телем һөймәс. Иле юктың гына теле юк, әсәм теле миңа сәсән теле, унан башка минең халкым юк, йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Руханы тақшатымақ, Бызрақы табан ағытынында, Башқұрт намыты ятмақ. Бызрақы табан ағытынында, Башқұрт намыты ятмақ. Күслі намыт башқыны ен, Тұрды дағаны қалқыныды, Дағаны Башқұрт халықынында, Итке ялықыны бағыныды. Dağını Başkurt halkınında, itke yalqını qadınında. Milyon qırmaq yaradır, der Ural'dın alqını, Məniyə hənnəm dövdürür, der Başkurt'un yalqını. Məniyə hənnəm dövdürür, der Başkurt'un yalqını. Başkurdistan yaşayan, Sümbülistan yaşayan, şununda doğan, şununda ötken, arıqlarıdır yaşayan. Şununda doğan, şununda ötken, arıqlarıdır yaşayan. Şununda doğan, şununda ötken, arıqlarıdır yaşayan.